bilmesen ba futbol. ما مخلصی فوتبالم ما مخلصی فوتباله. ما تشنگانی گلم ما تشنگانی گله. تاجیکستان یگانه تاجیکستان یگانه. دنیا همه میدانه Dünya hamam medona. تاجیکستان Tacikistan. باپش Салом алейкум, нои ман Фурқат. Ма корманди Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳастам. Мо имрӯз омадем ба давлати Қатар ба дастгирии тими мунтахабмон ки имрӯз ба ОАЭ бозӣ мекунанд. Мо боварӣ дорем ки имрӯз мо мебурем. До какой стадии дойдет молодежь? Мо то полуфинала меравем. Имрӯз бозимона мебурем. Баъд насибка бошад ки Ироқда буромадем, Ироқам мебурем. Вы с Таджикистана приехали? Да. Специально на матч поболеть? На матч. Ага. Сын играет. Сын играет? Вау, Да. какой игрок? 25-й. 25-й, фамилия, имя? Хамракулов Нуридин. А, защитник, да? Нападающий, который гол дал второй. А, все, на замену вышел. Слушай. Да. Да. Отлично, да. И как ожидание? Ожидание выиграет, дай бог. Ага. Что, позвонили сыну, что, какие напутственные слова ему сказали? Я удачу пожелал ему. Самое главное, удача. ما برای مخلصی با دولت قطر آمدیم با امیدی که غلبه میکنیم دیگه چی برای کماندا مخلصی میکنیم یکون گپی زیاد ندارم تاجیکستان با پیش ما برای اومدیم که غلبه شود تاجیکستان امروز ان شاء الله. وقتی که شنیدیم که تاجیکستان مثلا ما میدونستیم که بازی دارد وقتی فروشی چیپتاها سر شد در 2 ساعت تمام بلیط ها تمام شدن و دوستان ما نتونستن که با بازی بیان. من فکر میکنم بازی دیگری باز پس از این بازی مشکل تر میشه شاید عراق باشد برای همین چهارک فینال اگر گذاریم بهترین کار میشه. ممکن نیست در تمام دنیا فوتبال گرانگامی تل برابر را ایداس ما گرفتن ما ناراضی ما همین فوتبال ما مخلصا ما را هم را عدل پارتوفتسیان باید یک سکتر ده فان کلوبو باید یک جدا 60 یا 200 نفر 300 نفر یک سکتر باید بشینن ما را تقسیم کردن. Я из Москвы, в частности. Очень много людей в Москве из Таджикистана видим каждый день буквально. За кого же нам болеть? Не за Арабские Эмираты. В Таджикистан муаффакият мехоҳам и иншаллах сегодня мы победим. Да, спасибо. Бапеш. Таджикистан бапеш, да. Where are you from, guys? I'm from Syria and he from Jordan. Jordan, yeah. And you came here with Tajik flags, yeah? Yes, Tajikistan. Why? We love Tajikistan. Yeah. We love like the country. In my heart, always in my heart, Tajikistan. For what? I love the people. The people, Yeah. they're very nice. The nature is also very beautiful. Yeah. I hope to visit it one day. One day. What do you know about Tajikistan? Not much. They're good, not much. Not much. We're But still you love the learning. people? Yeah, I love the people and the players. İnşallah Tacikistan میبره. Inşallah Tajikistan تاجیکستان نو وابسته از باخت بکنه تاجیکستان برد بکنه ما همه وقت تیم منتخب تاجیکستان رو دستگیری بکنیم ما از بچه‌ها 100% راضی‌ایم. تاجیکستان و پیش. давай. و ما یک حالتی تاریخی است که یکم است که جام کمانده ما در جام آسیا میبراید. ما بسیار میفخریم با کمانده خودمون که یکمین بار است. نوابسته از که ما بای میتیم یا که میبریم ما با کمانده تاجیکستان فخر میکنیم. تاجیکستان با پیش. Uç geldi. En kızığı Antep'te fakat abratlı biletim var deydi. Eğer hazır inşallah Tacikistan yutsa qolaman yerden. Nima bo'lsa bo'lsin. Ko'chada yatsam yataman lekin Tojikiston uchun balet qilaman deyapti. Tojikiston, Tojikiston, Tojikiston. Hazır. Eng muhimi do'stligimizga ko'p deymiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'zbek, tojik, o'zbek, tojik, qirg'iz, hamma birmiz, bir sani bir jonmiz. Biz mush bo'lsak, bizni hech kim yenga olmaydi. Olg'a! Uzbekistan champion. Focus on your target and don't think about the other teams. Just go ahead. That's all. What do you think about the supporters of Tajik team? They are supporting well. They are good. Yeah, and we are here to support them also.
بازیگران نیما سرافتادن شده بازی را خیلی خوب قیده و در فینال شپک غالب شدیم. بازیگری بهترین بعد آنها شد که امروز یک گل زیبایی زد و کماند ما را به یک چهارفینال برآورد. غالبیت فقط اما جای یکم برآمدگیم یک چهارفینال برآمدگیم ان شاء الله ایرا میبریم بعد یک فینال میشوه یک فینال هم میگذاریم فینال انا که تاجیکستان با پیش میشوه بهترین گفتی گپا که همه وقت تاجیکستان زور بود میمونه و هست Таджикистан va пеш. Очень рад, что наша команда победила. Следующая игра будет с командой Ирака, надеюсь. И я надеюсь, что наша команда еще покажет класс, и мы выиграем следующую игру. We just congratulate Tajikistan for winning the game, and we hope they do something better in the next match with maybe Iraq and Jordan. We thank God also that we are out because we don't want to face Jordan and Iraq. Our team is, as you can see today. India already out, so we need to support your team. At least we have to choose one team, so we choose your team because we know you have too much players, like good players, and we win this one. Kala kala la kala la ka. Kala la kala kala la ka. Kala la kala la kala la ka. Thank you, thank you. Thank you. Good luck.